Ngifuna ukuthi uma sikhuluma ngodaba elithi healing your financial story sibuyele kutheni your money story determines your financial behavior ukuthi imali uyiphatha kanjani kwakhele kwistory sakho semali uyayibona lonto into yokuqala leyo ekumele si acknowledge ekutheni iview enginayo ngaphakathi mina ngemali ngizizwa kanjani imali ikhona ngiphinde ngizizwe kanjani ingekho yabona leyo ke yabona lonto because your story will shape your experience going forward so last week ke sithintile ukuthi iBhayibheli ngiyayithi mina God cares about your bank account. Oh yes he really cares about your bank accounts because he said I come that you may have more abundantly. Oh yes. So lokho kuyayifaka nani nesitsha okuyini esingakubiza ngokuthi ibank account. Yes. But mase sibuyele emuva ke ekutheni your childhood perception yemali ishape kanjani future yakho nobudala bakho ngemali izinto zokuqala lezo ekufanele sibuyele kuzona ngesizathu sokuthi eningizimu Afrika asikhulanga ezweni la uthola ukuthi abazali bethu bebenenkululeko yo explore amaphupho abo ama dreams abo ngokwamabhizinisi bebephila ngaphansi kwencindezi yolawulo kakhulukazi elithinta umnotho sikubonile lokho kodwa ke manje saphinde futhi saphile esigabeni esibuka kangathi thina okuhle kwethu okuthinta injabulo kungalezulwini mase sihambile yabona so lezo zinto zombili izwe lethu nanokuthi liphumapi kanye futhi uma siyibuka ngomoya sazi ukuthi thina ingcebo yethu ingale ezweni elizwayo nokwenza ukuthi sikureject ukuceba kumanje noma ukuba muhle nokuphatha kahle izimali ingoma ithi noma ngigqoka amanikiniki iyayibuka leyo ndaba ngalendlela ukuthi enkonzweni nje umuntu ongathi unemali simbuka ngathi ulesi spiritual kwesinye isikhathi akavuthi uyabanda yabo uzufise ubone ukuthi ezinye izinto noma ikhulunywa noma ishunyelwe ukubona ukuthi le iyagadla le igadla onemali but angikho ke lapho but into yokuqala engicela ukukuchazela masikhuluma about healing your financial story it's okay to be vulnerable financially akumele sibe in denial vulnerability financially ikhose ama divorce ngenxa yokuthi siyafihla ukushayeka ezimalini sifihle sishadile yabona lonto ezizinto zivela ngoba omunye uspouse esedlulile emhlabeni kanti wayenekwaleti engaka mina engingazazi yabona leyo nto isaqhubekisa ukulimala la ezimalini ngithinta mina imndeni ekutheni emndenini uma kuukuthi into ebixabanisa umndeni imali so kumele ke manje sazi ukuthi kushuthi ke imali ngisiyo itopic ekumele siyigweme kumele kube itopic esiyikhuluma etafuleni kube indaba yomndeni ukuthi asike silungise indaba zemali zethu you understand so sikhuluma ekutheni ingane mayikhula azilazi iqiniso lemali asingapretend ekutheni sifuna ukuyijabulisa kanti sijabulisa ngama credit card okuzothi makufika ifuture yokuthi ziye esikoleni ziye tertiary sesastaka ngoba imali ayisekho kanti asisibekanga isithombe esihle enganeni ukuthi cha imali iyasetshenzwa yayizwa lonto ukuze umntwana akhulaza ukuthi yazi angivele nje imali ngiyibe nayo nje angivele ngibe nayo kodwa fanele ngikhombise ukuba njani ukuba responsible so yenye yezindlela leyo ezosiza ekutheni umuntu akhule azi ukuthi imali is an appreciation certificate mase ngenza okuthile iyona into engizoyithola to appreciate value engiyedile into yokuqala leyo kumele siyigcizelele siede sikhula nakubantwana thina shayekile ezimalini mina ngashayeka mina ngake evictwa 2 times emafletini you understand ukhisha uphume ngifike ngithi sivaliwe you understand yenye into yangiphoqelela ukuthi ngize ngifunde nange property ngene emabusiness neproperty you understand usheriff ngimaze efike ezongifuna emsebenzini engibangela ihlazo kubantu ngisebenza nabo yabona zonke lezi zinto zangihetha asisangihethi ngoba ngicwile igweletini kodwa sezingihethe ngoba manje ngibuka ngathi kubukiswe ngami bathini emsebenzini bengibuka ngifika usheriff la kimi sengiyistory sawo wonke umuntu mangene eliftini sengiyabona ukuthi sengingena umuntu
one story siyihlazo but I have to accept ngivuma ukuthi uyabona khona lo eBhayibhelini ngoba ngiyathanda nokucosha khona ama principles ngoba incwadi engibhalile ithi Biblical Financial Principles of Financial Prosperity and Business Success lena ke ithi kunalowo mlisi wayiboleka imbazo egenca lapha ya kanti izowa imbazo akuvelanga ukuthi wayebolekile sayisebenzisa kuvela mayisimbazo maye enkosi wathi maye enkosi ibibolekiwe uyayibona ukuthi manje istory sakhe sesivela sekonakele you understand so ngifuna ukukhuluma nomuntu ekutheni mangithi God cares about your bank account imbazo mayishayekile khuluma nayo ewumdali ikhomba ukuthi yazi nganele nga upgrade le moto yawa lento yami izimali nayi la yasheka khona ngesikhathi ngithatha le overdraft kula yabona yila engithatha khona iresponsibility ukuthi ngiya accept ama mistakes la ngwenze khona nasemndenini la ubuya khona ukuthi yazini spouse wami nayi la yona kale khona ngicela ukuconfessa kuneyimali engazimosha kuneyimiloni engayithathela udadewethu akangayikhokha manje khokha yimi noma isiblacklist mina okwenza ukuthi kuaffect nonkosikazi wakho noma nomkhwenyane wakho uma kuukuthi nishadeni community of property okwenza ukuthi ningabe nisa accessa mhlawumbe ukuthenga ama assets ezinto ezinkulu njengomuzi ukuze silungiseke asiphumele obali story ukuthi hayi mina ngiyonela bese uzixolela nawe ungabi too hard on yourself ngoba abanye abantu baze be give up athi umuntu hayi indaba yemali ayiphelile angeyisalunga siyayiqala siyayilungisa kodwa izothatha isikhathi eside kodwa la iqala khona iqala kudaba la ongayibika khona even in prayer because prayer prayer changes things ileyo nto engihlezi ngisho ukuthi mina yami into kaba sekutheni angivumi nje ukuthi hayi ngishayekile ngiwile ezimalini ngiqala phansi ingakho namhlanje mangithi healing your financial story sikhuluma nomuntu ozothi hayi emalini ngiqala phansi ngiqala ka sabalula ukuthi siqala ngokufunda ngokwazi nje ngezimali nangephakethe bese imali uyinika igama name your money ukusho ukuthi ukubudgeta lokho ukuthi lena uschool fees lena uentertainment kanjalo kanjalo yes so ezinye izinto ke esifanele sizirecognize ukuthi nansi domini yangilemazi e deep rooted ekufanele ngilwe nayo ikwazi ukuphuma bese ke ngibhekana nempilo ngqo nangokomunye umuntu ulalele njengamanje ukuthi naye ubhekene nama issues abhekene nawo kanje ushade kwi community of property nomunye umuntu ngiyafuna mina uqala manje ngilungise kodwa lo enginaye yena usaculile usalimele ngiyenza kanjani yabona ingakho ngithi siqala ekutheni have your inner conversation about money iqala lapho ekutheni mina uqobo ngikhuluma iqiniso lami ekutheni hayi imali engihlulile imali angiyazanga imali engihlulekile ukuyiphatha bese emva kalokho thola nosizo sikhona njengo financial advisor sikhona njengama debt counselor you understand abhalisiwe nagunyaziwe ngokusemthethweni ukuyisilungisa leso simo okokuqala lokho thola usizo omunye umuntu mawukhuluma naye njenge stranger akasuye umuntu ozothi mayezwe indaba zakhe ayithathe ethi hawu nawe ayokhuluma ngazo yabo omunye umuntu uzothi hawu uvutha kangaka isikweleti esingaka yabona lezo ngeke yayibona leyo nto ukuthi isiyalimaza isikhundleni sokwenze njani sokwakanti ngesikhathi ngivuma ukuthi financially vulnerable ngishayekile financial ignorance ingikhostile kakhulu ila isiqala khona okwesibili ayilula iconversation yemali ngoba ivusa ilonda nolaka phakathi kwabantu uthi mawuyiqala emndenini naseyinganeni kubalekile ekutheni umuntu uyayethi ke asike silalele le clip ebengiyilalele kwi Mega Grace yabona ukuthi let's a good one ngathi khona lento ayikhulumayo lo muntu la kwi Mega Grace you understand so ngathi sinenkinga ngokuthobeka ngoba le ndaba yemali inakho ukuvusa umoya bese iyaxabanisa ngokuthobeka masiyilungise ekhaya omunye umzali obengithinta uthi hayi umfana wami uqala ukusebenza hayi ngeke ayiphumile esandleni yabona lo ngithi akalungise
noma indawo yokuhlala ayeke ukurenta endaweni eziphezulu. So masilungisa lento asibuyele emuva ekutheni le moto esidrivayo inkulu kunephakethe lethu. Asibone ukuthi singa downgrade yini. Le ndawo engihlala kuyo ngathi inkulu kunephakethe lethu. Asibone ukuthi mhlambe ke i-back room singayirentisa yini isilekelele kwi-bond. Ila ufanele ufike khona ekutheni yazi mhlambe kumele ngidowngrade kancane ngithi ukwehla kancane yabo ngibona ngathi ngithathe ngamawala ena inkingi ekwehleni ayikho inkingi ekwehleni umphefumulo uyakhululeka kunokuthi umaintain composure financial ongenayo amandla okuyisustain ngenxa ukuthi manje usunqena abantu ukuthi bazothini ngicela ukukutshela ukuthi uzoyimaintain bese impilo ikushaya yona still abantu bazokhuluma ngcono uthathe nje isinqumo sakho futhi uyobatshela abantu ukuthi hayi ngibuyile bafethe lokishini hayi morning sathi hayi ziyabuya lapha hayi emhlanga ziyabuya ngibuyile bafethu nginani la esinqawini kodwa hayi impilo ngale imnandi ngisazokhokha umoya ngizodonsa amandla ngizoqala futhi kabusha mina kwabiza ukuthi kube khona isikhathi la engiqoqa khona impahla zami ngithi angeke ngibuyele ekhaya angeke ngibuyele ekhaya mangifika ngihamba nangemoto yami hayi okumnandi ukuthi iyayingakweleti amaplastic amnyama agcwele imoto igcwele mangwadiliza kawani ngoba ngifika njengezivakashi ekhaya yabo angasichaza istory kodwa umzali ngobuhlakaniphile yabona umzali uyabona hayi konakele khona into errong yabona ngoba isikhathi uzusabe nokuchaza ukuthi hayi bafethu hayi impilo engishayile emsebenzini ngiyasebenza kodwa umholo wonke usuthatha ikweletu angisaholi futhi noma uganishiwe umholo wami kuzavula konke angisakwazi ukuphila ngibuyile manje kwasemsebenzini ngiresignile ngoba manje ayikho lento ayikho mina isinqumo sami lezi ngasithatha resign ngithi awuthi ngeke ngibuyele emuva ngiyohlala phansi ngibona ukuthi ngishayekephi ngabona ukuthi istory sami sikhule ekutheni ukuswela kwami kwangenza ukuthi mhla ngisebenza ngiyoswenka ngiyohlala endaweni engcono kanti sengihlala ngekweletu ama credit card yathi maye ngishaya impilo ngixoshwa sengihlala eNorth Beach ngilandela iSeabreeze yimlo yangiqasha iveni sengiyohlala kweRDP eMayville ngithi no phumile kurenteni u4000 la eNorth Beach sengiyorentela u400 rand lapha eMayville angiyazi impilo yalana kodwa ke ngizoyincenga ngoba fanele impilo iqhubeke yami bangihleka ke wena bazalwane bahleka nangi bahleka bekhola mfethu kubenzima usabe nokubuyela enkonzweni ukuthi ngicotshwa usungapha ngeke enkosi yabona ufunani lana manje yabo kodwa uhlala phansi ubuka ukuthi no story sami isiqala phansi ngathi mangisiqala phansi ngabona ukuthi ngishayekile emalini angeke ngithathe i-course ye-wealth management ukufunda awuke ngikhulume nomzalwane ngikhulume nawo wonke umuntu ukuthi akungene eBhayibhelini ubheke wonke amaBhayibheli amavesi akhuluma ngerestoration noma ngayani na uNkulunkulu uzokurestore very powerful that was Usiboniso Mtshali mfethu because of isikhathi sethu siyabuya futhi